Waduh bro, sama Mustang ini gue naksir berat bro. Dari Amerika langsung semuanya. Waduh, ini lihat di mobil satu nih, Ford nih. Mobil tua tapi seksi bro. Mantap. What kind of show is it? Today is called Cool Conquered Cars. Cool So Conquered it's an Cars. annual event, and people with different car clubs, we get notification, hey, it's a fun day, music, Wow. food, and cars. And Wow, there's so many people. yeah, more coming. Bapak bule yang gue tanya tadi itu tuh bukan siapa-siapa bro. Itu adalah seorang yang punya mobil Porsche klasik tahun 1950 yang harganya tuh super duper mahal bro. Ini mantep nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. Sekarang kita lagi ada di car show bro. Ini car show-nya ini kayak, ini car show mobil-mobil klasik bro. Jadi ini kayak ada car show di daerah Concord, California. Dan mobilnya super-super tua. Jadi ada mobil yang dari tahun 1947, dari Ford, terus ada dari klasik-klasik banget. Pokoknya kita harus mesti lihat nih bro ya. Let's go. Waktu gua ngeliat mobil-mobil klasik ini, lu tau nggak? Mainan mobil Hot Wheel. Ini persis banget bro, persis. So I mean, what kind of challenge here? I mean, to have this car. Well, first thing was that when I got it, it was polished. Yeah. And as soon as you put a drop of water on it, turned pink, so the paint was shot. All right. And then I found it had Bondo. You know, So you need to repaint them everything again? well, I had this rear fender here replaced. It was bashed in and full of Bondo. And a few years ago, I won one. Wow, yeah. Using this car also? No. Now it's a different one? That was a different one. All right. It How was many cars? It was a '73 Mustang. How many classic car you have? I've got three that vintage. Okay, so all Mustang? I have 4 Mustangs, 3 of them this vintage. Wow, that's cool. All right. All right, thank you so much. Okay, take care. You too. Nah, si bapak tadi dia punya Ford Mustang klasik nggak cuma satu, tapi sampai 3. Waduh bro, Ford Mustang itu bener-bener super duper 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 seksi bro. Gue yakin lu pasti kalau ngelihatnya ngiler nih. Bro, tempatnya ini luar biasa mantap bro. Jadi di sini ini mobil yang paling lama itu tahun 1937 tuh mobil ini. 1937. Jadi benar-benar luar biasa. Ada mobil truk, ada mobil sedan, dan rata-rata ini orang di sini semua orang-orang dari Bay Area San Francisco. Gua nggak kebayang kalau memang dari Amerika langsung semuanya. Waduh, ini lihat di mobil satu nih, Ford nih. Mobil tua tapi seksi bro. Mantap. Waduh bro, sama Mustang ini gue naksir berat bro. Aduh, ambil satu bro. Cuman nggak ngerti nih gimana cara perbaikinya, ntarnya kerusak. Hahaha. But this is very historic car. Do you watch Formula One? Yeah. I was the one. So this is the first ever Formula One pace car. This is it. I see. It was used in 1973. All right. Wow. Can I take a look? Wow. Thank you. Here's Yeah. a photo of my car on the track. It's the pace car for the Formula in Is 1973. it the really one? Yeah. Wow.
Okay. So where's the location? Is it? That happened in Canada. In Canada. Yeah, it was the 4th race of the season. So you drove this one from Canada? No. I bought it about 6 years ago. Oh, I okay. didn't get it from Canada. It's 1973. It's 45 Wow. years old. Ah, I Had a see. couple of- All right. If you don't mind, I mean, if someone want to have this car right now, probably how much cost is it? This is an interesting car Yeah, because it has historic significance. Exactly. So the first ever Formula 1 car, I have it. I have replacement value insurance on it for $100,000. The insurance only Yeah. $100,000. All right. Replacement value $100,000. Wow. I don't know if I could sell it for that. Yeah. Nah ini hobi bukan yang main-main bro. Untuk orang yang mengerti aja, yang ngerti mesin, yang punya duit banyak. Bayangin aja, tadi mobil itu harganya 14 miliar bro. Dan dia itu nggak tahu tuh apakah dia bisa itu jual segitu dan harga itu bisa melambung lebih tinggi lagi. Waduh. Nah ini mobil yang di belakang kita nih udah gak masuk akal lagi nih. Mobil keluaran tahun 1937. Jadi ini mobil bro ya lebih tua daripada Indonesia merdeka. Waduh, luar biasa. Nah ini menurut gua mobil yang paling juara di kali ini bro. Lu tau gak film zaman dulu tuh, film mafia atau juga kayak filmnya Batman. Nah kayaknya nih kayak gini nih mobilnya nih. Oke, gua tanya-tanya deh sama si ownernya nih ya. Yeah, it's low. Only like how many inch is it? About an inch. 1 inch only? Almost. Oh yeah. I mean if you have like something like a bump and Oh yeah. No, this, you gotta raise it up about raise up about that much, then it's drivable. oh, so you can raise up. Raise it up, yes. Okay, so it's at least this is for the parking and Yeah, then you this bring is- it down. This is called cool. Oh, I get it. Yeah. Nah ini dia mobilnya super duper duper ceper bro. Ternyata kalau jalan itu bisa dinaikin. Jadi dia cuma buat itu supaya dibilang cool. Oke, gue cerita di balik semua vlog gue ini. Sebenarnya gue pergi ke sini nggak niatan bro. Jadi gue cuma mau pergi ke toko buku. Ketemu deh barang-barang antik kayak gini. Alhamdulillah. Bro, gila bro, car show-nya bro. Waduh, mobilnya luar biasa dari tua-tua semua. Chevrolet, Ford, ada segala macam nih. Di belakang gua nih ada Chevrolet lama nih lagi nih. Beruntung banget bro, ini cuman ada kayak setahun sekali doang katanya di sini dan semua orang lagi datang katanya. Waduh, luar biasa bro. Di belakang itu kayak mobil ada boom, pecah bro. Gua udah nggak ngerti lagi nih mobil dipolesnya kayak gimana. Cuman yang satu ini nih yang mantep ini, dia sengaja ngebuat mobil itu kayak original kayak gitu. Waduh. Tuh mobil putih tuh. Mobil bisa gitu engine sampai keluar gini, nongol gini nih. Nah kalau yang ini nih mobil salah satu sejarahnya dari Amerika. Pejabat-pejabat nih, nah ini nih dulu nih. Bener-bener ya kalau mau punya mobil antik kayak gini harus telaten banget ini. Lihat tuh detailnya aja masih mulus, luar biasa ini nih. Dan gue sekarang lagi nyantai di bawah pohon. Terus tempatnya ini kayak ada konser kayak gitu di belakang gue. Kayak ada konser musik gitu. Jadi ceritanya nih orang-orang yang suka-suka mobil-mobil kayak gini, ini adalah orang-orang yang benar-benar ya itu hobi gitu. Karena ternyata merawat semuanya ini nggak murah ternyata.
Dia bilang itu mobilnya bisa sampai keluarnya itu sampai 100.000 US kalau dia mau beli ngambil kayak tadi. Terus juga dia juga mau beli yang macem-macem juga spare paknya gitu. Jadi ini bukan permainan yang ini gitu, yang murah gitu. Cuman asik, seru juga. Karena kalau hidup nggak punya hobi bro, rasanya hidup nggak hidup. Karena hobi juga bisa ngebuat lo itu fokus sama sesuatu yang gede gitu, dan untuk shifting dari otak lu, stres lu bro. Jadi cobalah cari hobi bro. Cuman cari hobi itu ya kalau bisa jangan terlalu mahal lah bro. Yaudah itu aja. Ketemu lagi di vlog gue yang berikutnya bro. Jangan lupa subscribe dan thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.